الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. Rääkisime eelmises tunnis 4 teemast. المسألة الأولى قلنا العلم لابد نتعلم أولا. Esimene teema on siis, esimene küsimus on teadmine. لأن كيف نعمل بلا علم ما يمكن. Sest kuidas me saame tegutseda ilma teadmisteta? إنسان يريد يصلي لابد يتعلم كيف يصلي قبل الصلاة. نعم. Inimene tahab näiteks palvetada, siis ta peab õppima enne, kui ta saab palvetada, kuidas palvetada. فإذا تعلمنا نعمل. Kui me oleme õppinud, siis tegutseme. وإذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو. Ja kui me oleme õppinud ja tegutsenud, siis peame ka teisi selle juurde kutsuma. نعلم الناس حتى لا يبقى الناس على الجهل. Õpetame teisi inimesi, et nad ei jääks ignorantsateks. ثم نصبر. Siis peale seda oleme kannatlikud. نتحمل المشاق نتحمل الأذى تتحمل في العلم وفي العمل وفي الدعوة. Kannatame peale seda siis raskusi, oleme kannatlikud teadmiste suhtes, tegutsemise suhtes ja selle da'wa teiste inimese selle juurde kutsumise suhtes. صنعنا هذا في الدنيا نجيب بإذن الله عن أسئلة القبر. Kui me teeme seda selles maises elus, siis Jumala tahtel vastame me haua küsimustele. نعم. الآن الدرس الجديد. Nüüd jätkame uue tunniga. القسم الثاني. Teine osa. المسائل الثلاثة. Ehk 3 teemat. المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. Ja need 3 teemat ei ole need samad, mis on 3 põhialust. الأصول الثلاثة قلنا هي أسئلة القبر. 3 põhialust, nagu me ütlesime, on need haua küsimused. ما هي المسائل الثلاثة؟ Mis on need 3 teemat? المسائل الثلاثة قبل أن نبدأ فيها نتكلم عن التوحيد. Need 3 teemat enne kui nendest räägime kõigepealt tauhiidist ehk Jumala ainsusest. لأنه قد يسألك سائل يقول أنت موحد؟ Sest võib-olla küsib keegi näiteks sinu, et تقول نعم أنا موحد. Kas sa oled see, kellel on يقول Jumala لك ainsus? ما هو التوحيد؟ Küsib näiteks sinult, mis on Jumala ainsus? التوحيد هو أن نفرد الله يعني لا يكون مع الله مشارك. نعم. Jumala ainsus tauhiid tähendab seda, et me peame Jumalat ainsaks ja ei omista talle kedagi. نفرد الله سبحانه بما يختص به يعني هناك أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشارك أحد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. Peame Jumalat ainsaks teatud omaduste puhul, asjade puhul, mida keegi teine ei saa jagada temaga. بأنواع التوحيد الثلاثة. نفرد الله بأشياء ثلاثة. Ja siis seda tauhiidi rakendame siis 3 tauhiidi liigi puhul. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه يعني أسماءها. نعم. Ja nende tauhiidi liikide nimed on tauhiid al-rububiyya, tauhiid al-uluhiyya ja tauhiid al-asmaa wa sifat. توحيد الربوبية. Esimene siis tauhiid al-rububiyya. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. أفعال خاصة بالله. See tähendab Jumala ainsust nende tegude puhul, mis on kuuluvad spetsiaalselt ainult temale. نعم. الثاني إفراد الله بالعبادة لا يمكن أن يعبد إلا الله. Teine on Jumala ainsus tema teenimises, et ei tohi kedagi teist teenida peale Jumala. الثالث إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات يعني لا يمكن أن يشارك الله سبحانه وتعالى في صفات أحد من الخلق أو في أسمائه. نعم. Kolmandaks on Jumala ainsus tema nimedes ja omadustes. Keegi tema loodust ei saa olla samade omaduste, samade nimede. إذن هذا التوحيد وله أقسام 3. نعم. Ja need on siis 3 tauhiidi osa. ما هي المسائل الثلاثة؟ Ja mis on need 3 teemat, millest me räägime? المسألة الأولى لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات. هذه المسألة الأولى. Esimene teema on siis, et peab olema Jumala ainsus see tauhiid al-rububiyya ehk siis tema tegude suhtes ja siis tema nimede ja omaduste suhtes. والأسماء والصفات. نعم. جميع الثلاثة. الأول والثالث. لا القسم الأول من المسائل الثلاثة إفراد الله بالربوبية وبالأسماء والصفات. هذا القسم الأول. Et see esimene osa siis puudutab seda Jumala ainsust tema tegudes ja nimedes ja omadustes. القسم الثاني المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. Teine teema on siis Jumala teenimine, tähendab Jumala ainsus tema teenimises. المسألة الثالثة وسطية أهل الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. Ja kolmandaks teemaks on mõõdukus moslemite puhul teistega läbi käies. كيف نكون وسط؟ ما هو الوسط؟ Ja kuidas me oleme mõõdukad selles? الناس انقسموا مع غير المسلمين إلى طرفين وسط.
et inimesed on jagunenud teiste inimeste suhtes läbikäimise osas kolme osa. قسم يتعامل مع غير المسلمين بالسب والشتم والقتل وأخذ الأموال. Et esimene äärmus on siis see, kes mittemoslemitega läbi käies laimavad neid ja tapavad neid ja võtavad nende vara ja nii edasi. وقسم يتعامل مع غير المسلمين بالمشاركة في الأعياد والاحتفالات ويلبس لباسهم تظن أنه واحد من الكفار. Ja teine äärmus on see, kus käiakse mittemoslemitega läbi niimoodi, et võetakse osa kõikide nende jumalateenimiste pidustustest. هذا خطأ وهذا خطأ. Et need mõlemad äärmused ei ole õiged. لابد أن نتوسط. Et see õige lähenemine on mõõdukus. نفي لهؤلاء بالعهود. كيف؟ نفي لهؤلاء بالعهود لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال. نعم. Et õige lähenemine on see, et me austame neid lepinguid nendega ja me ei võta nende vara, me ei tapa neid ja nii edasi. ومع هذا لا نشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم. Aga samas me ei võta ka osa nende religioossetest pidustustest või ندعوهم إلى الله. Kutsume neid Jumala juurde. نتعامل معهم في البيع والشراء. Tegutseme nendega äris näiteks. ننصح لهم لأننا نريد لهم الخير. Anname neile head nõud, sest me soovime neile head. ونخاف عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. Ja kardame nende pärast selle põrgutule karistuse. ونحب لهم أن يكونوا على ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ونقول لهم لابد أن تسيروا على ما أمر به عيسى عليه الصلاة والسلام. Ja ütleme neile, et nad peaksid käituma nii, nagu käitus Jeesus. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمر باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. Sest Jeesus ka samuti käskis prohvet Muhammadit sallallahu alaihi wasallam järgida. إذا لابد أن نتوسط في التعامل معهم. Järelikult peame siis olema mõõdukad nendega läbi käies. نعم هذه هي المسائل الثلاثة. Ja need on siis need kolm teemat. إفراد الله بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Siis kõigepealt Jumala ainsus tema tegudes ja tema nimedes ja omadustes. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Jumala ainsus tema teenimises. الوسطية في التعامل مع غير المسلمين. Ja mõõdukus mittemoslemitega läbi käies. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.